Ya dumedisa bamamedi ba batle. Ke thabela ho ba le lona letsatsing lena la kajeno, mme kajeno re buisana ka lentswe lena le nkgathatsang, lentswe mokgelohi. Ha ke tsebe hore na o kile wa utlwa lentswe leno le sebediswa. O utlwe motho a re mang mang ke mokgelohi, kapa bakgelohi re ba etsa ka tsela ena le tsela ena. Mokgelohi ke eng? Ka Senyesemane ho sebediswa lentswe apostate bakeng sa mokgelohi. Ntho e etsuwang ke hore motho eno o na le tumelo, a le ka kerekeng e itseng, mme ha a fumana hore dintho ha di teane hantle kwano, ebe o tlohella bodumedi bono, ebe o bitswa hore ke mokgelohi. O kgelohile tseleng ana tsamaya ka yona ya tumelo eno. Fela ha motho a tloha moo a neng a le teng a kena ka ho bona, ha o tlo kgelohetse ka kwano. So ke hobaneng ha a tsamaya ho sebediswa lentswe ho kgeloha. Ha o ka e mamedisisa hantle ntho eno, o tla utlwa hore e tsosa maikutlong a etsang eka motho eno o lahlehile jwale. Fela taba e nqabolang ke ena mona, hobane hore lebaka la hore motho a tswe tumelong eo a neng a le ho yona ke hobane a bone diphoso tse itseng tumelong eno. Itse ha a ithuta, a shebedisisa dintlha, a bona hore ha se nnete kwano, ebe ha a fumana nnete, ebe wa e tlohella wa tswa. Buka tse bitswang buka tse halalelang, Quran le Bebele, di sebedisa lentswe lena le tsona, mme di etsa hore batho ba be le maikutlo a mabe kgahlanong le batho ba tlohelletseng badumedi a bona. Bukeng ya Deuteronomy 18 mane wa bua ka hore motho ya tlohelang ho tsamaya le Modimo a tlepitswe ka majwe. Nahana ntho e jwalo. Ha ke nahana ka ho tlepitswa ka majwe fela, ha ke tsebe hore ke Modimo wa mofuta ofeng bile ya neng a nahana hore batho ba ka fuwa kotlo ka hore ba tlepitswe ka majwe. Jesu le yena ho lengolo la Johanne kgaolo ya 15 temana ya 6, ena ke tla e bala hobane teng ka pela ka kwano Bibileng, e re ha motho a sa dule ka ho nna, o lahlelwa ka ntle jwale ka lekala, mme a omelle, makala a bokellwa, a lahlelwe mollong. Atjhe, and ke a utlwisisa he hore ke hobaneng batho ba neng ba bitswa bakgelohi, Bakreste ba ne ba ba tshwara, mme ba ba beha thupeng, ba ba tlamelle ho yona thupe ena. Ka tlase ebe o kengwa dipatsi tse ngata, ebe ho kgantshwa mollo, motho eno a tjhe, a shwe ka mollo. Ntho e bohloko eno, le ha o e nahana fela e nyarosa maikutlo hore o ka nahana ho etsa ntho e jwalo ho motho e mong, ho mo tjhesa ho fihlela a shwa. Fela mantswe a Jesu mona a hlaka hantle, o ile a ba tshwantsha le makala a omelletseng mme hore makala a omelletsweng a tjheswa. So wa bona hore Bebele e ka etsa hore batho ba etse dintho tsena tse mpe. Then buka ya Quran yona, di ngata ditemana tsa yona, ha ke no kena ho yona ka ho kgethehileng. Fela ha ona le nako, ke kopa o ko ye ho Wikipedia ya hao, o shebe sehloho se bitswang apostasy in Islam. O tla bona hore le ho Islam kajeno batho ba Kreste ba tlohelletse ho tjhesa batho jwalo. Kajeno na le naha tseo ha o leng ho tsona, ha o le Mosolomane, ha o tswa bodumeding ba bona,
ho na le nakonyana e ba o fang yona matsatsi a seng makae. Ha o sa kgutle, mang kapa mang ya o bolayang ha ana molato mahlong a ana. O bolaile motho e leng mokgeloki. So wa bona hore ho kgothaletswa hore bakgeloi ba bolawe tulong tse jwalo. Ha o sheba hape ditulong tse ding, molao wa naha ka bona ho na le melao ya apostasy, ho na le melao ya blasphemy eo rona jwale ka batho bao re leng di-humanist re ka matla re sebetsanang le ho hanyetsana le puso tse jwalo hore di emise hore di kenye batho tjhankaneng hobane ba tlohelletse tumelo, kapa ho ba neha kohlo ya tlhaho ba bolaya. So ha o le motho ya leng lerato, lentswe lena le reng mokgeloi, o tla hlokomela hore ha se lentswe le letle, ke lentswe le phelephanyetsang batho dikelello hore ba nahane hore motho o entse ntho e sa lokang. Ha ele hantle motho a entse ntho e lokileng, akere motho o dula a fetola kelello. Ha o sa fetole kelello ha o tsebe ho nahana. Haeba o motho ya dulang a na le pono e le nngwe, mme e sa hole pono ya hao, ha o motho ya nahanang. So batho ba nahanang, batho ba fetolang kelello ya bona, ha wa lokela hore ba nkuwe e le batho ba babe, feela ho lokela hore e be batho ba nkuwe e le batho ba sebedisang kelello, ba nahanang. So ke kgutlela mane, ha o bitsa motho ka mokgeloi, o sontso o mo kopanya le ntho tsane tseo re di boneng ka Bibeleng, le ntho tse ka ho Korane. Ho tjheswa ka mollo, ho qepetswa ka majwe, ho fuwa kotlo ya tlhaho, ho kena tjhankaneng, hobane ke mantswe a tswang ka bukeng ena. So batho ba nang le kelello ha ba no sebedisa lentswe le jwalo, batho ba nang le lerato ha ba no sebedisa mantswe a jwalo ha ba hlalosa batho ba bang. Ke a dumedisa mono Ntate Mike, ke a bona hore o teng mono, le Ian ke a hlokomela hore le teng. Ke a thabela hoba le lona ka nako tsohle. Hape ke a batla hore ke buisane le lona ke le meme, re tlo bua mona makgetlo a latelang. Haebe kgotso,